Na isekele. Isekele. Kalietine. Then Mathuki. Alafu yukuma bado yuko thi mutito ando aneta unikalivo siano. Itano. Haya andoma Mathuki kwa jere modela kwelwela ndege ku mutongo itivye kwa tana samu no kwa. Ai ko yosa. Ko magua munde. Haje. Kwembua. Mbua yuete. Ai mbua mbinge muno. Ninge no lozi umina ando naona kukwitwe. Kulikwa o mimi ando yenzi. Uma kukwitwe. Na nengi kwa jano bandi. Ai nesa muno. Kudu bandire. Ai. Wezo kwa tamula. Nesa vyo. Ana uko mala ngombe nenisi. Ndakwa atana nguya ngombe kinya musingine. Kida musingine mwa. Abai. Ede kawaida wala la kile laide kaide de takwacha ndena ke Mathuki kuma oyu ndese na kule iko ku muzu ni wana mbadhi yake anenge twide kwa mbadhi yake bano mwezi ende ni saa sitito manana na kaide onda biende muzi iza mazito maku official la mangima la makiteke la makitheri na mwathi ya kwenyu musi ina matabia musi vito imazi yumathi yenge yuga weze ya yubo ndo hoke kwenyu. Okay na sandi mono shambiki na ando ala monze ise kwesenda mutongo TV ke jumla ni mubeya nye kwa masito neta wa Mathuki sisters kana Alice Kisilo na numete mwinge umwe wa bandu beta wa Mathuki na ni mwini wa mbenga mondo muka neta ambwa ne mwini wa mbenga ye mondo muka da wale wegara netambwa tena sana. Haya munda kuitwa mundo bangu nasoma mundo kwa kwa Samson kalikembia Biado ngene Alice muno bia numete ba mutite wando wa soko wa kwa niusu yu soso mosia mamu agwa au mete vau kaletine ne mosia ise muno va na nota o munenga namba agwa vau tunena ni sawa ngozo kunenga namba aketela namba akenezo onenga munda kuitwa ni masi yako uko mrembo sana kevo laba niambia ko yako ateke mwa Jessica veti ni agere isi Biado Grace Wande ave mwambia ako smart sana kevo laba niwa kuwa niwa kuwa okay ziwa kwa ateke Rodi nenda de Biado koma na makudheta wakudhamwa wewe kamba jamu ngeke tofauti nini ai no yo ngugo kiongera muno bana nikitengwa atu ari mama ngito kikamba uke tofauti bolo by the way ni wa mundu wa mwingi ndeza kula niki kikamba cyo kwanza kwa chomia kubura kinde ake tofauti na ilizito ini kwaje umie bage kamba kinya to matabila na mevundelie okay mo bindu ake kamba mo manyatwe ma mwingi na chao ai utroma mara kale mama mwingi tutamana na kama kaza tuama teke kikamba tofauti na kingi then na mading zingerezia Mathuki sana amada musi ena mbadi nzio muno ngai amutedie ende umba kamwisho alafu mukule kana ena muomeze wande nake munena Juliana ndani kwa mrembo sana sister Seven Daboki akevola banu munzi twikitwimwa mwene mindo wana mindo boys embeani ni mumbene nye Biado wena mrembo uzi wa Mathuki kwa mbaiko tina Jessica Alice karibu sana Biado kaya Mathuki sana kwa fedika city embeangere isu ne ya musimwa madoke twa Martin muhimi embea Kethia mwisuku wa kamuti muno. Haya Johnson muno bembea ajatuambia kama ameoleka na motika mwesembe tepo tule zambia pressures wini munenge itana na we mwa loku ni safi masi mudhui ekea sister we murembo right wani ndata mmoja wao ezia mukede sana Regina mwendeze yake kamba ke uteke mwa Lydia uzedi ngelezia Mathuki sana karo kote mudhambo kushirishari tini ya Mathuki sister munone wa musi karembo mwenzangu Seven Delix ambia mrembo usu sana je mutia de general kikamba kia mingi either tofauti nondo mavakanete na mbere Jackie John taalimwa Yusuf Chole ya Mathuki kenengo chuma kwa ngai thank you na ndi roto bende waambia wadi ana walikagiro wadi ana ni yu athi na likilo yuko kubeyu ngo recording kana ngo di studio nye na twa ushago ndiye mwekali wa taoni kuya Mathuki Mathuki niguo siairwa niguo ni siairwa na nena atwa ku maisha makwa na utungi wakwa na mbi yete nepyo kuma ne school na wezo gutuma ne tatize ka wethe masomo ne maeta ondo athina no ndo anini na wethe andie senga umelata no ndo ando ala maina akuno
kana neiwa wathinye ndiezi studio si yako ndiezi ando makone wata no kwelewa na ne kala ono na thino su one kasete one tungite mbathi ciakwa ende muthenyo mu neza kunwa na no ye 2019 no kilobi no kailobi no kie na thi bano town na thi town na inethia no ona athusi ndia misi neseli saidie si athusi nethia kitamba ki bau na ngozi cia thango nethia ula wita wangada mada kiko yu na kulia ini ngukia no na ndo molika ndia thi ndanzi ne ndie kanyata ya kwenye no posters no tu mazeze nini no sana mbaba no sana mbabu na nyene kara na thi ona ndia alikabu na thi ne ndie nyumba na ine kala ne kate na tabinya kwa na mwanya kwa mamu nyenu zingo ngwenda kwina ambie yui yunye yui na ndize andwala nye yone nona ya mundu no kwenda kwina nye yu mombe ne makuka membo nyondo kwenda yuni kanyata na mukule na yu twikata indweke ngone namba ibane kwatie wikata okone ambie anje ne koleta wikata kukengwa na kwenda kwikala ngukonewa na mukule na iwambe witwikata lakini yakala ni nyako yulonjeire eta wakathina lakini twekala wiki uthela wethia walelia ngo ambia tanengela namba osa namba angulia namba esi ne onamya ni amini yeto akiko angulia no mweze na mwenye ndi mweze na mwele cholondo nendie nosa angulia na yui osa wako na simu kiko ndaingino anena nake amwe aneta wakathina ni kalava na nina kana kao kwenda kwikata kakwenda kwina hai ke kwa mukule wikalava nene kwanza la wise kibera ke kwa thia no oke kibera nya kwa amwe aye amukule nenguka ku kibera ni sa ni wa mamu lakini nenguka ku na ndikweze na ona ku mwene ndikweze amwe auka anondo inyakwa ni kala kibera ni we kana ni nyakwa yu ori nyakwa okay kono kia kibera ke kono kia kibera yo kwe inyakwa ane no ta mundu amwezo ba amwenye ni mutei na ndiza kwetikela wekara ke ko amwe nengo kamuthenya mona ne mamu ndikwenuka nambe kutagwo londo kwithia akuthiana akwithia twetelie kiko ata twisi na we oka na ina moza bala na mathite na mutwa nyumba athiona na nya kwa tweleze londo process sienda ana monya mbathila nitungita ambia mbana ni sawa kabaga kakalangwe yani madaka oka mumba ni wokie ateze nena nao ndaisi na no na jesu no ngai ninge na no ngai na musyao wa mundu tyo kwelewa nundu bozi ndu to nyoko liko wote no ndo kethia kila mundu no kwekata no ko kwingi no ndisa na no ngwatia kethia ona je ko nzumba no te ko kethia we bangulu ta cho kyo thamba yu akwela wokie no atwele ise na arabia mamu akulwa studio ne baja twa aja impe kanyotu na boilingi lakini achero twaba kanyotu mambia twamba thitu keke practice masia namba thisiao si sawa yana ina maini ambathi twathi kweka practice tonde izimethike cha methia mangolia kweli ndwe kate ndo athinye na menye ndiathi ni nini ndiathi ndanzi ndize zindu cha muthemba wema wiki we athelanya tondoka imwe December na konia nini volume yakwa yambe 22 019 December no nendie studio na inakonewa tobika 24 25 ai nyamwe atamba mutani wewe atayita muno ai newe moyo mingi muno na kola kwewe moyo yu kathewa newe moyo koneka no zibe mundu wa moyo kwethe moyo we bithite kwithita ele wa guru akoneka akonola akoneka na wewe yethe imondo ne mekata methe mesawa ko paiko mundu kimwe mwa kwatangana ata ona ngai ni wesi ede na mada kwa madano kamutongo wethe no woje ngina ngomba nye no andethisia ta mundu no andethisia na we ona kutwika ni wake aende no wesie kumanyenye aye wenda wiye wenda no wesie manyagana kila nenda nina no anengie na no sana ngoiba ona ngoimwe wathi tulogere bani volume 1 ese volume 1 volume 1 hata ti volume 1 tu athi wako ni album yako yambe kila mundu bana na asia ayorobo wako niwe moko muno
Freddy Marias DJ Biado ba no kana Sprite new look niende na kwilo Mathuki sisters ninga na zia pipeline anigo igalo kwa dile Sprite new look. Jeni mwende bia Mathuki kwa wanakuvo. Kamwa murake twa kakwazia nikakwazia okay sawa rejea mwende na kawazia kazi yomwa madawe muna sana nenge anaona mbako nange madam moko bono anenge manager wa madada wa Tito boni bandi dunia abako miene zamu no there is motiko veli ke vola bana zonda na market mada ne wekiwe ya musio muno kuba iko minonge mwe mwako manone mu ata ndevo na ninge na ini mo boy mundu kethe abe omwana akomanie na aketi wawete ende mebo but Rodi ndio de Biado kwa mbozi zia ndimbo zizo driver Mike mrezia Mathuki ni wakuma ngune ngone ni wakuma ngone yeye no songe yawe takuonewa madani muna sana ni wo kilisie mbandi eno mmoja wao embia mwe akethie mada sana anenge madatu ito zo mandana mada kwa zo mutunge mu bya kondo wake na sivi dedi za Mathuki ni wa ukono wa moko sana si deal spikes za mada ako tu sawali fanya kazi mzuri beja ni moya pongezi kwa mada ndo hoteli ya mada muso kwa ngo kulendana mbona yuwe ndiwa kwa mbenga mbeba umieba mbali ni uzingebete ngozi pelo kwe mbali ngira zizia sia ome bindai ni gonde ulikana na mbenga nyanu sondo na ekia na ambio lika kanisani na thithe IC Mathuki na nibone yetwe na wethe no ona we sukulu kwethe mwalimu no kumya ende muthie mutungo o kaindo mweta twikata kana musovyo kanini toto kaindo katonyo gutuma ndo mekata matana wethe ayu nie nathi no nguthi ngekanesa ngoka ngekanyo mekanilia ngono yalikanye aya kanisani bado no twenda kwaya tukakwatania wathi kila mundu wake wa kila mundu noke na nini yake pasi yake nikenda tukwatania tucicie ulondo wathi wikitata ulondo wathi ukwethia wilia na ukethia ni ngwatendio cindu ciba cindu ici iwethia na bado pamwe no unyeni na kila kinengo cha musiawa ukwelewa au kila mundu usiawa hebu ina kwenyu kana wambe kwito no kwiyaini to kwiyaini muno maina mbaziko mbadise ilume na kwa ini ma gospel omuda yenye lakini waza kona ya mbenga no si mbenga kwito kwiyaini ma gospel maana ati atatu mandi ma kwa eli na kazi ni wakwa umwe maina gospel maina gospel wana kwa matabibu wa mazuri ngenda rumeze umwera wala skola mumo asi usini wala muma wenda anazitewe kuna wazite nyuma zako ni andu wakwa maziani wenetha kwa umanume noelu maita kwetha andu wakweta wa tomandeto anzia tomandeto nakai skola no mweza skola mumo no mweze ayeti wa tomandeto to amdena si amdena skola no inete ngite syake sana nzoimbai eda na kazuruzedi baya na veonge yusu ni wakwa ithe akwa kwa inyakwa na kebo itwalea lea mbiti winitola wathi wa kabeti wanzuku walile kutwawa wanganga muno wanganga mesie Niko space na veka jamaa kange kakazi nikakwa keto alumu manandika pasta bado na kono kaina nini gospel wadumira ina gospel nini no sekela mundu bo la wenda na chanondo wake gospel ya lea ningolikabuniza kwana ngeti na be maana wona kawana ngeke okay ngiwe sobe yabe ai ngende we kana no logana ke na kila ngwete ipinda yu wende no manaende waze wisela ba wimbe ngane wasika siao maina ambenga na wedu kiasi na edu kiasi katiboi asi katiboi no na edu kiasi kwanza akona wathi ulo amazala yu sukulu ona nyene na ati ya sukulu ngai soko be andu mathiuka na soko mena andu mosunga na makutha chuthi no na chekutho kethia musinda ma TV chao nei wathi ukwekwa na zo izimena lazima na motambo angale nei mazala othi kwekwa nye mwene na ati ya sukulu wende aba umwa nena ati ya sukulu ngali soko nevinga yone ningo kioto ngane kana yo kwethe indize ne kara aya wathi olonge ne thukiacia pyo
na wathi wa ngwata yani nazonga nginyo kambalo chanzi no akimango kimango kwa wewe prazo wewe akimango na katibu ite kwa hiyo kesa izimba dinethukiacha lakini binda hiyo kwa maana madambe wako maana mwini no ndia kwa maana na mwini ona ngaine wese ngamutabyo ndo akwina kwakwa ndia kwa maana na mwini ninge na nyene netha ushagwe ona ndienda mingi nende to shunguli nenge o mathangu kumambiro kumaine no ketha nyendie se moneka hata nona kindu kina binya muno kwitsa kwitha ukona mwini wa muthemba utausu kana kwikala nyenze nake ndio na kindu kiuta gitonya kwitha balani na newa kionzenia muno na yu ndimo kaba wako maana na mada yu eka kukonya ndo studio kwenda au nenge mauta omeba ma kudika wathi madai kila kibo ambie no anikaribisha ambia nithene karibu wathini na mundu wathini ukomana na mundu maingi na ndo ukomana na ndo tofauti kwa andu alama kumereria niweze kumereria ni kuingi no mundu kana kwithia no yani mundu uzu mona ake lakini ndakutabia kindu kitonya kutethia ekutabia kindu cha kutuma utia wathi na we bado echaone o wathi ne no kwelewa ende ke kwambie we wathi no komana na kilo ndo wonze o mathuku o mocio na ambia wathi ni ndikathia na nduanyo chaini kiambie kithi yake cio na komana na mwini no tukekalio tu ula tutenenzi na utwa komana kwithia ambia na we kalia mundu nzo na kukekalio ata na ndoka amene mwini yoyote nyebe mwini nimenete monze na ona mabangiria ndanzi bala ndonyo bigo be bano ndaenda na oyitu bigero inire album sana nini tazu na nini ngwendo umani yo zembete Mathuki rumezi na album mwemwe na ningwendo ulilisi ingi lakini mbesa sia iende nenda ulilisi December kwanza lakini nimbandike nimbunya sawa ijele kurekodi no recording ona nina nginya group ya WhatsApp nina sobje lakini bado mbesa sina thina mbesa sina mbakuyana ndo na be nena ake ba studio atwelese ono o tumete mbesa ndini hawadhi wake kwani kurekodi wathi ni kukwinda yani pe umumo wa mundu kwambia mbandi kwa pedha na umumo no kwanza nweneta unalikile mbandi ni ndamisi kana utamanyite ulondo utonya kwithio kwanzia pedha ane binda yumu sana na ninge walika wathi ne utena mbesa no nginya withie wena maumo na ezithia ane kawaida ezithia ane kawaida ndulika wathi ne wena mbesa ulika utena cho lakini ngai yakwezo kubingo yacho kwezo kubingo ya miango nundo nikindu kunete nikinengo wena chote no ka kibyaba kemo bingo angwa ningai cho ngai yabingo ye no yabingo ye na oyu wataka kuiza mbadi zako anzo volume 1 waumirila na kunenga ngio kai no kunenga tebe sofa hawa yu na record ya binda ya kuteka kiro gazeti kuteka CD wathi waute hata mbe wathi wa naumia no na tesa ngie CD lakini twaweze CD yo itachathelie bati wa mitandaoni nye neki ye YouTube na tesa ngo CD na ninge no ni thiona sio lo kwenda ngekata angu nezi munga manyondo kukwata lakini ondwa CD ndi thia ne kwete muno nundu no weze mathina ala maeti ko ndo aizo ta ndali kakamba music kana ndia twaku neki wetele chamo ba nini ba kamba music ebwe na atwa ye katika kamba music wathi na atemba katika kamba music mathi kamba music masachi mbathi chakwa mesithi abu mathowe haya ndio mbathi yake pe kula chini pe mtu anakula bazi kwa ikwate kanaba hata kuzichana jabu cha YouTube ni ngona wena views inatu views na wena views ona mbewa makayo matu yo go kwa dikazili ka kulinyone kikuona mbanja agya mananke na metoki Biado nguyata we yu nye nwese nyekela ndonya kwache yu no ngai na alavu yu ondo wa mundu akwe wethela na wenda mbola kokubi ondo wa mundu kuna weti no ta okwinga mangoi wetha wilio haya nenda kwenda YouTube channel yake kwa Mathuki sasa demo subscribe wewe ndio ile namba yake hata kuona wena video clear kwani nikibuna andongime sikia kana mundu yambia volume lazima ambie na kitu bya no ko tena mbezo kadha rubiza tuyeneke lakini video yako clear video tu clear unaona ngio janjo zuno na wanu nye yu
nye mwanti nalika gona mikozi unalika mikozi na ile to ametino yu nalika gona ula wazi waambia mbandi ya kunoni ya songa na metoke ona kuzi bango naona views mbingi bono view kwanza na views na around akili ba hivi uja 1000 subscribers na wenda na kula kilungu kimna no ndio subscribe channel ni chake sembo ina kwenda YouTube channel yake to Mathuki sisters ndio kutumia link o yukale nayo ba usaenda no subscribe wende kila ibinde yule wewe na kalete zikebola kino mano mbeza me down kidogo kenda wena mbeza kenda wena kauro no mutede wende no ambia mutede kwitness inde hindi December hivi kana wale choka wadhi na wende no ndusio na indi support ya miralo munenga ne kusila online una kwa mbadhi te wangali kwesu na indi ona wadhi online nako wende no alikande no channel chake to Mathuki sisters wende no subscribe aono ngona Joshua Billy una ende no subscribe vaya wese kwende indi no mkwata mba ungalikone so ngelame kani mwitumie link ba unde ni wa page ngana wese kwende indi no mana paloto no mwatia wese indi indi twende tuminukile no wese paloto no mkwati nanzia miao na support yako yakwenda ta mwini Mathuki no kulia ngoli mbadi sia kanye twende mbingi itekumela monobyo disine maumo meba mwende amwe na mota mbandi ya mundu moka unamuno kwina wathi wa mbenga disine mau no yesi kwithia na maumo o ndo na lakini no kola kwita kwiyamini kithia kindo kimana nukwelewa o muno weka undu atha wikita undu ukwiyamini ikapyo kila mundu ethete nganyawe no weka ata no amina kwake no uthukumita undu wake ola wakulia nduni yuko ukila ndonya kwa matavya mega kukwango na makwitho meka zeta na nduni alafu nyenu izi kingi kitumitwe ni thani kazeta ni bangitha cenginya mbandi ni bangitha bangitha mbandi mbandi akuyambiriwa bangizio na bangithice kilabu kieto ngura kwa njenga nacoka na bangithi ingi obweshima mba kwa njenga last weekend batwane nene mama Africa Sunday so ala katibu yako nie mathare yako nie Saturday yako achania nako nabo na arone moka byo kwa bonda mbo makai magwira mama utenda zende no mbandi yako ala mendera cha wanda ni matambo yuka matambo yu ala mbandi yako lo ndo kwa ziani mama dukindamu pe madam wetu wa Juliana ndano uzu no tambo ambandi yako muno na pe jamaa weta wa ngai wa kabisi ngoko ngai kuma kwa kabisi ne wata ona ne shambiki muno wa ne shambiki kwa nyambandi yakwa aya na yule alama ina ayu ba stage wenda naona alama ina ayu alama kona alama ngone ani ki alama ngone angitaka na imbandi yakwila tukabanga mbandi iba motongo TV ukamadukela ukana ikundia ukaza yeni makaimako nyanu ezona ke konongo ne anginya stage nondo nuweze no ngonete wathi wako ku studio bathi zino mo konete na nuweze aise bathi chakwa neza pio yuko kube no ngonea pe kamwana keta wa silencer akona adithi mukathuku muno alafu be shambiki wange wakwa ya kale sana na no support ata motu ni kan doctor kwa ba Kenyatta sibitali zile makai maku yala matambwa uina wewe ka stage kala mundu ngokini nene wa ne veka jamaa keta wa kanyege kembine yake sembati chakwa na kange keta wa ngawuni alafu no ando mengi kwa kuve sembati chakwa ndo anatomana tutokakosa ndiye makwetha na mundu stage haya ningitwendea na kwatoka wake munokicha Mathuki sisters nakuya support ya mbiro nakwika we babane kwa mbodikande no mutandao no kenda no Mathuki sisters no mwatia kila bandu muno YouTube na utumia link ba enda iba wese kwenda indi nemwa subscribe wende nemwa athi akengera ko sende awadi wonde yake aba nemwa mona na endo with share link isu endo share link with no atho chandu wonde ndebu ne maili ile awadi twenye mwiko wese nde twamukilia ona kuambatanga mbeange na mbeange na indi tutambite kwenda hiyo Mathuki pemba ndibingezi akadizimwe bamukomanete yisofa avukoma na madao bingo yanzia wakomanya na inyange me yakumamana na kanoma one ngo advice 1 2 3 akaka na ome muno kwa mtu ambodia akani ile se ali ni maka no ne komanete amo mini wambe na komaniye na kene ka Kongo
na Oma de Biado mono twane nanga nake nawe ambia ni thini muthocio muno rio wathini ulongi twakomanie nake no kireta na kawethei nini kaumone asuna ndo tukomana mopio na ana kaunguni monze tukomaniana na kasile wazuni makai mukomanete kuona ko na bwendo baka kakolabo zega mwe ata akareze twisani wenege akamate gumela mono ndizio mende tutonenga aka support kadaba ile tutu haiweza kwenda makai metambwa mbandizi obe mono hayo tambwa mbandizi akapipi wona nitachawe ndikona bena ndo wevo man metambo olondo to yumelete nondo wa yumeliona mo au memeke makangota basi wa mina yumeliona mo maithe wa mautambo ambado lakini no bangete yu ende ngwe kasa ngwe kasa ndo batonyeka nadiwe kasa ndo endeni volume 1 ndo mama ndete nayo muno ya inezere volume 3 nyewenza wanda ya munembea ino ni volume 1 volume 1 mbali zya ukwatangara tamuno zine yabela mana ngowe mayini zine mayimo wala mata amao fe mayini kole sije fe wathi wa yini mbali zya kulenga wanga watu na kuselanzia ziko kuselandoto ni ukita akona mbali zya wakoma wakaota Biado no yu wambe mbere wathi ni kwache nani wanu kutunge wenga kwete ukaota kana katunge nani wanu uthi kuota uka ini wano mundu uru wena mezi awa yaku uka okelo ukaandika nao ukethia no kindu qualified ukenda wathi uko monke wathi wakawambe wete wathi nakora zingina mukonela kana kila nginya mukonile ngita ya kwatula bana ngita ya kwatula bana na the wathi muno ka konona Ndake kebola bade bange ndoko na wathi nagu leo kunenga na wawe ndeni mwambanda ndoko la wathi lake limo manda ningu mweke ya namba yake wawe zokithi yaidi mwa kwatiania anenge ndo bingwa kiwanza mwambia kule makule ende wena kule yeko kwe Mathuki sisters wendo makule hata ni chawe ndo mana yolo wake na ningi nikuma oyuende na ndade bingwa la ile sia simo na ile kusula Facebook ngo ndalisoma makule menu oyu na kwa sende twende winde kila chondo enda mana yolo wake ni wakwatia munani wa umundi na hindi alama ya kwenye namba yake pia ni ngumweke ya wese ndani mwana namba yake musonena au must do ende mwa mandana wende ni wa mutaidia au kusilangala roto no mutaidia kana ni choe ndo ndani wadi wako kwenda kuoa ndani kwenda umsupport mundu wende ende ni wa msupport na ningi namba ina kwiki ya bau namba zu ningi ni kwa tino ya 08 ni sawa sawa haya namba zu ya 08 ni zina kwiki ya bau wende ona ende ingi ndo na weko ona alama ya sakula la kilunkepo pidaengi namba yake ni na kwiki ya bau sende ya no ambe kwa 0708904693 na ende nenda kuisaidi makulu men pia naonje ngalo ya Simone toza simu 5 kana itatu tutambete kumnikole sende ende twane nangana yake gikonyo mwangange ya Mathuki sawa ina ndanzi yake baya mama Africa okay eto gikonyo mwangange ya confirm kana ndanzi ya kuifiti ikamba kiucha yake tuma ni mizra msimukonzi wa mwingi yes adwa la mami ni ikamba jagu murembo usione ka Benjamin muyabanga mundu ndokona akona ba uzongeli nyene ni vano ilovi no kwasa namba yangu netu haya waza namba lezo mukone ndo mmanda bod fed dadize kulo kuna gitayo kuna gitaka kana no gina mama kile utamo wewe ngweza mundu abo yakala hele ke boya banye ngweza moni yo yusi ngweza moni yo yusi Francis vundi pole madamozu na raja kanane mutwae alafu ndo mukulia ni mathina meba kwa mananamo ta mundu mukawathini ambo marika kana mutwae ndo jambe matini wa babazo ke yume kwa tinda makuleti nenda kuondo aende no mainge beta ona makaine akuondo anye maendilanga kila bandu bose mwendo mutwae kala mukulia kala pe kwata aza lamba nezide zokuta omuntu yake meja kama wewe mrembo usiweza alete dance Mombasa Mathuki no ketweke collab kulo ni jina mwende na mwende ndaine je ndaka okenge usindo kana no kana ngembezo usindo ine ni mwezi na zama budoke to bado Mathuki ndina gebeti tumamba ni brandi zimwe sale siana mrembo usu ni wakitu va lundi sawa ni lundi kana lundi sawa Dennis
Tedi zimo tuko ndizo kazi yake. Mwene Suma no kwata mzee yeye tela. Ya dry hali. Adrai kana amobi. Bado kwitwa ngulise Mwene Suma twe kuna wathi indi haya nokutebya ndazi lengo wangite nende ndizema nokunenga program yake nakethe bantu ndomweti ndazi the mwene kelabu mweti andi Mr. No kwa mwanda kwa Africa resort mundo bakire resort then wakuna sido ngali kuizu mundo kitwa Caroline Carlos Regina no kwata okay ekai odienya Mathuki twawa ni mbro wako tuwazima mandi iti kana kwa barume ya andi mwiki aye ndira mzee aye no mama na maundu anye ndira toto ya mundu kwa kwa juu dalezo tanga msimamo Johnson muno be wina manager by the way manager pe mundo kwa zendo tuka manager wako ndana thina noke haya wenda tuka manager wake namba tizu muimandane mundo kwa Gabriel Musioka nitamsupport mwambia kuja Mombasa kanangu ni simu to Gabriel Musioka Gabriel Musioka osa namba yake nisibu ndeni wa mkonia after kilugu sasa ndeni mwanena kenda ndo mvange ndanzi kenda ndo support namba yake 0708904693 kimwele mwendo ambia tulika naye plot moja huko Mathuki nikiwa mwanafunzi hapo shule Mathuki secondary hata kimwele mwendo amulika nozo keka lab lot ni ito sema ni munyoki ne banga ne kwa tena wewe ayi kunanga katibu ibu no mtrabete kwina driver Mike Brazil ya Mathuki wazomie wabika ba akula mazomo wabiki hata mundu wezi andu munakini wewe azemba loke primary tekwa takanali basamono eze bone kwache kwekiocha bone kwache ade ya weto kwani tamuno yezo yitu itonyaje tonjisicha wende na mwe uzo moyo kenda mundu jeiwa kenengo chakala kuzemba la kazembela bo uwe ni wazomye ke utene tio kwiwa Biado ndekwenda ndio moka yere jina ndi paibe na ndo kolabo namba ni sese Sabrina ina kona ke vola bane tukanwa tukameleja wa go vision bo mangane mbeja ben moya aziamwa ko kaenge heshima bano yamba madangu kwi mapema niyo vanga nikosia Johnson muno be thank you so much kasora monyoke azia mukule kana no kwenda ndanza nyenda ni sawa wina ndanza ziagwa nao nita ndanza lakini ayongela tio sawa ongela la mutabya mongela ni ala Mathuki ni magita Samson katoke Biado nje nienda kutoka bodyguard wake na ndiambe ogilia njimu yu kithu icho keneza sawa Felix Musioka ni Felix kuma moi watching from Mathare North Nairobi moja wao kwa mukule kana no watedia mundu otondo atediwe ni mada no netedia wasonge na kena one ngoba ubikitaka one ngoka ujuzi kamwe okesa inde ndo na kuna wetedia nako kevola ban nyengo na okay neva Mathuki kwa Mathuki atasema ni munyoki tumuziku kuli muzi azina na muzima kuzia ize muno manje ne azina mwe duo TV no wana TV nongo mangote Bodo mtoto rezonga ndi pia rezonga na akiro shiri na wewe taisa kanena volume 2 naenda support ningi ukenda inde wina support ndo munenga namba nezo tafadhali naenda kuisa namba simu kidogo ndani ndio ndio anena na musia iseko silangalikoni ya simu wese inde wopa ngakize sultani road Edward Steven Daly zige Mathuki thekane sama kwani kwenda ndoni aya hindi no kuna simu ndio na Mathuki live o yutambito minukililia wesende ndi mwatu mwanya ndoto no mutavya kana ndoto mamukulia nenda simu siako o usi ambeoka mudoke to makulobu nenge isi momba Allo Biado wae hello nengo kwewe mwa uwe Biado ni viti sana nena na hukumu kala koseko uwe dada ni viti Ozo na wako nasimu ngwe dukisa TV ngalo sende taiwe na metiki tutsobe masa biari jina nani anda Biado onagu wina kulia weya kwa Mathuki ngo kulia weya nyani kwanza lenda ni ndanza Allo ni nena nao Allo aduma simu kuna izilo na zayo kuna simu wewe dukisia Allo Kalo kinzali warutesi metamba kalo kinzali webende Allo Hello. Ni nani nao? Ni nani nao? Aya, allo. Hello. Ni tumwa nao? Na mukaozi kuma marasa. Kuma? Yo kwa mukaozi kuma marasa.
Nena nake Mathuki. Yo kukusia Mbabiezu leo rangi dawie za tukwa dio wa ini tegeze wenda mukuli yo. Ya na tikon me kwati sengi da wa ini tegeze mezi vyondo kuli. Azia agwe wete lobo wewe. Wete lobo wewe. Haya, nengongi. Thank you so much. Nenda kuona kuna ngita. Ukainda nzini muona kwenda ngita by the way. Mai moke ndanzi. Ukainda nzini, nenda kwenda gita ukainda nzini. Muda kwetwa kevola bana kona Frank Mulu na kona. Nzeze simunge buya nda simunge ile. Rose ende inde ni twa minukilia twa biende. Udo bangete we tambandi na kilo bangete ndini wa Christmas. Hello. 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 Wae. Hello. Netumwa nao. Dijalo. Ni fiti sana nena nao. Hello. Haya, wala wazee wa TV. Wewe konozia. Ono itu hivi. Tuko hivi na. Hello. Ozina yake credit yake ndio jenge banga muno. Princess Joy, thank you so much Princess Joy na kuona Stacy Sabrina Biado to the wadhi wa masuki ende ile to the ego tutabangazi endanzira next nindi. Eto di kwanza nda sisi ndo twende nake siavune nzuke Gideon na kwa Biado ni ndau ya wako sambeza muomoni ayo ntona kuya we kabyu kabyu kevola ban show isama ekoyo nivageta ngawizi. Thank you so much Mathuki nesende wino bango mweba yuna mbandi yaku ne chao mashabiki mako maida kwetela kuma kolawe yunye mubango wa mbandi yakwa teka kwina yu na kwetela wathi belani ndio ndonge ndonyo matapyo uketha ni notonyi kumela no umisi album isi ambe wetha na yuni volume 3 wetha inko man service ya volume 3 kumba disi ngiro dia la record yo lakini ntongo tu boyo ngai ningi wathi wona ngoma nengeli wasa wina WhatsApp group dena WhatsApp mwende no banga cha thicha ku record kana mwende no banga ku record abantu mbekite kane aye nende to create nende sobisho koko nende sobiwe aya ndo mbeki group bau ndo mya link nemeke Facebook nekana ndele kwa support mbandi urenda twekeka kacha diba mtu komane bantu nyechei kana sovo mukela mundu tukiro zanga twinu zamo no sovo mukela mundu kwende twazanga wende at least ndokile mbani with no record yu kila kingi ndonya kwase yu kithi ana thina ni utena miyo none miyo ithana binda yo muno tayu nweze miyo la ikwa kila mundu onze ethia asiseli ala mena chao mena miyo yu kwetha miyo zo tonyo gutuika no thikozo kwetha ni osi mundu kana kwetha mwene ni ndio bangithia tayu kwanza ni December kila mundu ndo banga ndanzi yu kwetha yu po bandu bona katoko ku anenge namba yake no nangara ni 0708904693 0708904693 witona kwimna wina wendo munenga support yokomo namba yake nisu na kugia bau tafadhali mana no krecho ndoto no muteja nacho wesende ndi no wakilia mbandi yake anenge ne kwatia ngone yake byo ne utonga mo byabyo anenge ne kwatia olawo nde kwina ngonzo ya kumutedi anakona we kwendo munengo kindo kana ndo munengo udhuryo kana ndo mkwata mbawo kwesela kubangilia kinze kwesela kuomiyo kwesela kurekodi onoende ne support yokomo ne kwatia indi we muthoche byo kweka uluta usu aende kiuno choke nene ekwenda yakalasa kwenda indi wende ya volume 1 submit wana volume 2 ida ile na ningi na akatonga mu byabyo na akiwa moyo kona umukwete mbo ningi oto akasia no asia na WhatsApp group ya kusanga wende no unya album next nako ya indi nengo someke ya link bonde no Facebook wende indi alao ndeme kwenda ni twali kaba tumukwate mbo niko acha kukenda ke fit ke seo ke kazi obi heda ke kazi medha mekanesa kunde mubanga line ya December Christmas nese yuta yu weekend ebe bandu nene bangithie nambado mbeza cia milioni seiye anwese toka romia no ne tomia posters utonyo kwamba ba otiwa nini okumingi yusu obidi no ongera nene ino na ukwamba bandu bange icha mino thela na chone mbeza tawumete posters ina miyo kukomba ni mpesa mbinge pyo nokwelewa na wito we solo ndukuthiana ngothoku na ndu tyo wese manema binye muno lakini ni sema ndo ni mosoba yuko kube yu weekend ndi na dance lakini kwanza next weekend ila yokita
ningwikasa withie bandu nekata wende no mela mtano kwa no mende na kwenu kamuzi wende kwa Mathuki no makuni andanzi Mathuki maiki okruzedi mama ya ezi Mathuki mamina kruzedi mawoga mokela niliangale kwa zingi mama kwa zikola mama yekela la uba kwa alise ali ba kuna kitu hidi kumbe baadhi no Mutongo TV tukwendea kilose obyo anenge mbazi akuloka haya tukala ukakila ibinda anenge mashambiki ya memories mbadi kila ibinda zende hidi ukweza ngimba ndizingibeje zakho ni wa mubeya mwingi muno bala ta Mutongo TV nye mungu atakoko na ni mwangwati tai nauzinyo wito na sandi muno ili mona ngo yesu ni muboya muno kevola banaze na makuka makela ndia makuka ngakwesi nende nubya muno kondo akure la kilungu nende munenge mwana ndeni watambwa makio ndalo tonolikana naende keto buden wa muna pinde ambe indi mwatina twende YouTube twende old search Mathuki sisters ende netwa mo nenga support kusilangali ko sionde na ambe aketwa nenga deba wesende no mumandane after kilungu the wa mkwata number 1 2 3 no kende makai maku ene na mashabiki mako indi twende kile kana ambe sisi abana mazi sisi ya Mwakenya ukaloiza Mwakenya kwa bemezo mbona nguye wapi kaweke yona ona ndizo ndonya wekara mako wanyuende awende maisile ka wana ngosila neshwayo makwani umuntu thank you so much ala monde ma YouTube na maende na kwenda mai subscribe ndini wa page yake ni Mathuki sisters tafadhali kweli ingizo ndo share WhatsApp group ni zionela we ndo share status ni kula we ndo share Facebook langa kwa zionela ndo share inbox usakenda kila mundu onde na wa mana Mathuki na indi wende wa muteli amo no indi no wambio bata mbono no wabi ngoma Kenya hii kaka ne kate ne bingwa ni matambo kabola ningi alangi mata kwithia manabi kwa meka ta kombe buyondo meka thate ni mwe na mosana akana mbo tambo akaye kajama keta akaye ke bala nini ke ba madare nothi supermarket ita family choice na jamaa onge methia na ke bumwe kwetwa njenga kamau mambe ko seitano aya nesioke nitambwe nyamwa mengi bete ngokongei kuma kwa kabisi ka saidi sia kateko nesioke nitambwe muthini kisilo ni shambiki wakwa muno pio na kebola banusu methe ya mashambiki makwa pio na jamaa wetu mani matish madam wetu wa Julian ndanu ose itano pio na ngokethi nyakwe bala we ma brother makwa pala mwi uta mwakeza ni sister we nyumu sia we kwa maskat sia we kwa maskat kino we sia amboni machine ya amboni inyonze we imwe yani ngero mukangi usuo keje muno sana na kethe ka mwakumutito wa ndoa kwanza na jamaa onge wetu anjose etha bae kilabu kitwa Amis na Irene madam wetu wa Mary kwa kube mwi yani epiu na mwana wetu wa Mukuba na kiko bala we oketheka tisa yani kikate mwene tisa moseri itano na mashambiki nondo ni maingi itu ikata ngio the general mwakethwa kamwanyane undo muyaingi na ndeso moko na kana kumulika na mko ayi lakini apata na yenyu wa mukeli thank you kondo ka studio wale tu mene magetho muno ni Biado go Mutongo hii ngo matavi omemendo la Mutongo hii no dio matomabu yo makoka mondo wangu dio mabakela nile ngebye ngola muno mukeli beno kilije muno badino akili ndile kutumiza ka latest nde nye wona ile ganga mukilio na gumo icho buma zikatini ui ndio kama ile ndio ndo dai mwenye kila mtu na mkuu wake kwa vile abaite no kwa kila mtu na mkuu wake sawa thank you so much kutoka magulo ndo tunenga badilezi yake Mondreto Mathuki tuimina na nini thank you so much kuna kule la kilungu ndala twelwela asante sana la mekisa kule la winda ingi yokete ni mobya muno elohele na ndo kwatu bakala kwatu yaba na ndi twenda na na kilungu cha wa Nikyavya Ngwatilo wakala na ndani mutuku ndini wa Mutongo TV ngoma naone tiwanesa